Samat kot lapalap. Sa kapangakin ko mo yung umasan more, mekin uya serban at more, nan selokin more mes uya ko way rem. Ranwat my sam, sa pilpagi, kung yung kaya kiti yung umasan, nga mo sarawi po yan kakupulpul kiway kel, o erbitin nga mo sarawi. So tayo kel, so tayo lolokong, ayay ko may chorus. Masan wet, ten sair mo yung chorus na pangrong, nan 10 password pil nan television, nan radio kan, rengak cik lah, o lukwar wang komu main kaun Jesus, o kasamo yung komunanaral more. So tatang kemarin kaun Jesus Christ, saliaki di certain ni names wet kan chorus, sotre an certain na tatag, and tiasa mo takaram, pang paita, puen we amen, karam puen masanin rangwet. Kalanganin komu ni marang kaun song komo Jesus Christ sa bagamepukat chorus. Amen. Orla penatail irempatak en rawat masani kosoiki masen en more. Kosoiki masen en more. O atail iran puk pangkosa nambukan labin patak tenambukan Proverbs. Irajitik sa kwalu, iralaw tayo sa kwalu o irajitik riya sa keo. Labin patak ay sa kwalu, riya sa keo. E masani, tame ka kosoya, kak kolokol, to kawela more. Eri, ke udan pantolong wanam kosoykan. Nan, puksarawian way na New Living Translation, na kosoya na tuwamit, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Tene lowe, te mele latal kosoykan, kak wato mela, te more. Irailkan magin mauki kosoy, pantolong wana rail. Mauki kosoy, ma yei more, te mela. Kitaikin rong, kosoykan mag kin ko siya matene kosoyen papa ono no me manaman kosoyen papa ono no me wiya supplement court me wiya solang kay ay inanen manaman po kini atay kin kosoywe ngain sarawi magin watal kosoykan karta ay manaman kosoyen papa ono no me sutu mauriyang court power in certain mero kosoyki karata ebil manaman Erkarata kita lananek Thailand kanayang tame kita ko sa Yahweh sanan awatail hime kau na ketin masani kmalder karyala kmal kapayata peniasa magdal bang karyala udam bang paida buegi manaman arimen kita Thailand kapese ki rebukat ikamelele karben puksarawiya ko sa mela o more pagi puksarawi nan pugen Deuteronomy kata temering riya kwalu kasalo yung katailier kapay kan teriakan makataipan ale makataipan pilata katailen rong o kapay yung katail masanin kot tasoto kapay yung katail kapay o riya ye yang atay pilibil o puksarawi masani katailen pilata more mewewe ki me atal kosoy kan en uya kosoy en more kay. Hakaiten kosoy en mela. Ni atal uya solang kay atal kosoy en kin pasan tapon masen en court. Anso chorus. Masen en court. Imen katailen kilang karben atailan na kiyang atay ko borobor pun masen en court. Karben atailan na anso chorus katail en kin kiyang atay ko borobor pun masen en court. Hoy kayo Kot katin masanier o soto me ban kawela. Tama kot katin masani en negir utan aban wiawi. Soto okot me ban kawela tama kot katin masanier o kosanetier o en negir. Nan Isaiah iralaut leme sa klimaw rektukay sa patak yung tranli tuwa met. Ipil tuwan masan me ikin kapulaway. Ebankin kapayata autapen kubroy koros. Ebankin kapayata me koros me ianane en poita.
masanin kot me kot katin kapulawer anso chorus kupuran kot me bankin paita o a masan bankin wiyawi anso chorus nan maturi isek payo risik limau bul kasaliang trial me ketuan Christ a masani nan lengo samba ban sorala a ay patangkan te a masan sudah bangan sorala me bil kasaliang trial kami lela yang trial me tama kitai kin wat-watak nan masanin God song chorus me injing dia nan buk sarau me kitai kin wat-watak utana ban paita ime karata kitai anane kitai hatai ko soyen kin pasanta ton masanin God anso chorus o kopor ki masanin God pagi anso chorus utana ban paita mo ineleke kinawi kakin wiye pagi kamala nam sumau awi kesai kinta mala ke utam ba mala makapan kananga ma awi o ko borbor ki masanin kot ke sumau tamanam bukan Isaiah masani yong trial Isaiah le mesek selu redik limau me kasali yong trial me non lipoyakan kital mau ki lar are wata grawet ko kamelele imau la sangena na sumau pagi Christ ale yong mon lupan Christ kan kamakam meral yang Christ mon lupakan imau kilar are ale o kamelele bagi masanin kot me masani me kital mau lar mon lupan Christ kan kamawi kital lar are kamelele bagi masanin kot me masani tesote lebil pileu songon ananta me mi retail tame inowen kot masani yong trial tame masanin kot masani yong trial me pit songonan kan chorus me ketailan gi rabaki tai rekan nan masanin kot o ale yong u rekan chorus me pit rair me ka mimi lole o kamelele pagi masanin kot me masani tame buksara masani yong trial poson me kedai banalegi atailan kan sangren kot wawagi poson o kamelelo awi menta makagagan symptom de am soma kagagan we lalaut kagagan pepem rankoros me symptom in soma kan lolem we lalaut la up kamelele dama masinin kot masani auta kamelele poson me ketailanan ketailan muya nan weyen kot poson me ketaibanalegi ketailanan kan soto okot me liki ye ituan koson dian nan kingdom and court nan way and court karaba karya me kadalan ki kadalan kiyang atay ko pon masanin court masanin court kin kairata poson masanin court kin kairata poson nan rom relaw tay sekretary kaysa kisu pataki yung katay ari poson kin pulsang ni wrong masanin court o wrong masanin court kin pulsang ni patak tuen Christ. Hari tamay ko siya ningkapan poson kin tepsang ni masanin kot. Hari semua tamay mimirem ke semua unske. Ke hintalaw. Ke semua un mongyong puralang dan pugen Isaiah. Ko siya mekital mau kilar mon lipoyakan ko siya sang nanomen. Watek o ko siya sang nanomen. Intintan sang nanomen. Masanin kot me pit irar me kami milolen po niyong ba ang ko siya kapang yung kakairtan na nampuson po ima buksaro masanin yung trial masanin kot kin kairata poson hari wata kirekan me pit irar me kami milole o ko siya away sana naman yet me buksaro masani o ikamelele me yale yoro ikamelele me maulari ikamelele me ikapalagan kot katinapalialar pagi yaitu na masan me katin masan niyong indin tasan na noman niyong banin din taran chorus kapang yung kakairtan na nampuson pagi ko siya ko rong lahi me kareta akay bakasan mo kaya kung watak masanin kot kasi ruya ananin nen laktela po at watak nan atayal matamataw watak sani kilinoman rong tama ka watak ko niyong bang yung rong apang yung kakairta ampuson watak masanin kot ap rong pisal ketal tame ketal we watak abang kakaita atay posono ke mi kapanlen nani rario me ke inenen minanam wairak pagi soma me rem ap asala ba we yang uk megost kasala ba metawa to so wil so nanda pagi ke watak uk masanin kot
Uya rong-rong. Kakairtanan ang poson ang poson. Inanin kelail. O ke poson masanin kot. O ke kamelele tama masanin kot. Masani. Kaselu, ang tama kitailan na kikiyang tayo kabor-bor po masanin kot. Masanin kot kin katkiyang kitail ay ma en kamelele me kitail alayer atal. Pagkapangkan pwede totok me Christ wiyata ni lobuo. Hernia tal we wat masanin kot o we rong masanin kot. Atame we yak kang kakelaili kitail la o kat kiyong kitail masanin kot kiyong kitail ay ma en kitailen kamelele kitailen koseyana na we tail kat. Me kitail alayer atal na kan sangren kot me kitail mala sangen na tay so ma kan. Pagita tok me Christ katin wiyata ni lobuo. Christ kat to puyan kat kisang song chorus me certain kiyong kitail. Lel kamawala na tayo sumoganan kat kisang kitail pan karya. Karya en kuson nedo. O kat kitong kitail kapay nan kalesia silu radig esek silu esek payo ko siya nedo amat. Hari Christ katin kapit kita isang ni karyaban koson neto. Me sansal nampukan Deuteronomy riyay sa kwalu. Niya katin alayong pe ni karyao. Ni tuan me puk sarawi masa ni. Memen me langatar nin tugew eban riala te eriala. Hari maglang puk sarawi ebili masa ni me soon kama me kolobu la me langatar ni tugew Israel me riala kan. Mesongon kama-kamalawat kinuya-wiyong. A Christ, esotagatin meta-metawe, riyapen, songon kama-kamalawat, puksaraw masan yung time, masan lao, masani, tame kokotum mawa. Tame kokotum mawa, makaw nagatin masan lao, masani, kahit kinaramas, abang korur kibagi, ewiya aramas men meriala niya, langatan ni tukew. Peni, alayongi, karyaw, Pagi riapan ko sa nuto enter lelong kitail. Irajuju kaisak payo ko saya. Christ katin mo yamet pagkapayo makot katin inoki yung Abraham bil ko yung menlikikan sang ren Christ Jesus. Pagkitail sang ni poson kitailan kak alengen saraw yung makot katin inoki tar. Heri kitail menlikikan me katan ki Gentiles. Kitail me katekin wuya Syrian Suzakan. Puksara masa yung time, ekatin mo yamet, ekatin langatan di tugaw, ekatin alayong i karyapan tibatayl kan, o langatan di tugaw, pa kapayo makot ka titinoki yung Abraham. Nan ino makot ka tinuya yung Abraham, niyansa makot uya yung inowat Abraham, o katutukan Abraham kan. Ako magilang, kau no Christ, Amen ketal men ligigang talen yang petalongong ban inowen kapayot karta peni ket to o aleyongi kamakamalan rialawet peketal men ligigan yang ale kapay makot ket kiyong Abraham Iral me memoran so nan meyo me pil Christ ket to samba iral wewegi inoyo makot ket nuya yang Abraham Iral wewegi me iral men ligigan rais diami ban inowen kapayot Tenggalap ko siya liamen me pagiren kau dengan katlau kamayan na seri makot masa niyang asidupung yang koskiyang kanan serikan kitigan bodan yang kang pergi men lagi tua tu kiti. Amak langsung on poson me liyo patak yang kau no yap kitigan pilih kang marmoran mangakan makin bukti sang niyan serikan right table. Kau no niya ketto sambao ket silio uya sapol metotok totoko ong tera mensus. Imekartaan so may katarla sa pulmeko ndak malter ko ang remen liga na mal ko ang deren iral kay nagin men sus mesalong alara kan. Rinian so me alayong itotok en riawet o langatan di lobo kadaliang ermi pan kapayot iyan so me masanik may kowe samba o watong ye aramasakan. Ari kauno mete-metewe kitay men ligigan kadekit na ong ate iral men Suzakan. Yung makarta kitail
anigi ay maranwat. Pagdailan ka kusaya, imalar. Imalar sa ngayon na isumaw, pwede kau na may masani. Yang erale kapay makod kat kiyang inawan kapay makod kat kiyang men susakan pagitatok ma Christ we ada ni lobo. Yang kotong ba ni nawan kapay bukat o tame iron Christ. Iale. Kau no katin kamawi ela sangenan suma. Kau no katin napali alara ya nanin pagkabak mebitaya nanin sendugan tesongan kau palakan koros memie. Pagkita ni yang miban inon kapay bukat. Bakot katin inogi yang Abraham. Karta kadalan kiyar ay ma kadalan yang kosaya makadalan yang mimiban ino en kapay kan makot katin kasalyong Abraham o ale tama gawiwiya. Ale pagkikaw na katkidoro katkiyang katayler. O kapayo ko siya masanin ko diye ime melel o melelo ban kasalategi yugala. Nan Yohanes law walu resli sa kriyaw ko siya nito emet. O kumail ban tete kita me melel. O me melelo ban kasalategi kumail la. O kumail ban tete kita me melel. Is me melel ye Christ ye ime melel. Masaling ay al melel o maur. Yei masanin kot yei Christ inting dier. Kartar dalanane ka melele. O wate kong tail. Enda o melelo pan kasaladagi kumaila. Toto saulang ranwat resaman salatakla. Todo sa ulang rawat rumah salit lang berai sa tuwa kita me masanin melalo masani mebit. Aman kitail. Tama-tama kadali yang ale kapay kan magot katin inogi yang Abraham. Kitail an kier ay mayan kitailen ang awayo ale yung kitail pag Christ. Tama katin uyada. Ama kitay siradan wewegi masanin melalwet. Akatay bang ko siya ngakatay kak ale tama trial rin kot. Magilang, kot pan totong ki retail, wen ma eman katay lasa. Yara men kasik ma isuraban men wewe ki la masanin kot, ter met me iban o terpen salatekla. Iban salatekla sang yan niya isoto wewe ki. Iban wewe ki nituan buksaraw ya masani. Iban wewe ki mas, puyan kak anigi salatek lawat ren Christ. Yan kak ale tame ay ren Christ. Yan kak kuya tame kot kasik ngay saulang men muya sa bulu meseri. Yan kak kuya pegi iwewegi amasen ong ye. Pegi ikin wata kong ye amasen o iwewegi tame masen o masani mepit ngay karta isalatekla bagi masa na matagi yang ye karasaras makuwasaw lang men kapsa to wewe ginani ren puksaraw yo menda iral me boso kan rabang pulberal bon me ngayon saut yata boral ka ngayon saut kan rabang pakisa ng kapitan armas kan terabang pulberal bon me sumakan mamala ergoro yang kukusili misali wasakan men sumaw na niyo wiyawi makasito wewe ki tama masanin kot masani. Makapan pulbem kapakap o kapan ngayon sa udah pantang isang kasi ito kuya. So ito pakai kapang kola pulbem bon armas ngayon sa udah pilat tiyatar pa o kuya ang pukon saulang. Pagkas ito wewe kaya kuya saulang men. Ran saraw kinal nung puksaraw kang wala saraw. Rana kan ranang kauteng kang kaganiyang taweta. Akap so ito kinuwatag masanin kot. Kasi kita salatek lah. Puksara masan yo melelo ba ang kasalatek ikitala. Tapi salatek lah. Magilang nabukan osaya laut payo retutu kuno masan yung tile. Nayara masakan mekila ral sudan ki lalakong taray sudan ki marain. Marain entame kuskosiya. Marain gola school nan college nan university yogo tiren head knowledge ki tame science ape pataki yung kopurto so. Tama-taman
Lalakong samba, ito megan kari yung kutay laramas dalam pun maso lang. Pun maso kila po kami ni doctor degree. Miya ni masters ni BA. High school mainen and loud. Yang Massachusetts Institute of Technology. Ineksang UCLA, Los Angeles, Southern California. Kakakin data atin school, laut kan makayang mabil na Amerika, tabil na waitre kan na sampa, ap makasutra anikin marainin kot, kawi ara mas puy-puy manrang kot. Di makarta kot katin masa ni. Yakin tatong ki, puy-puy samba, puy anikin kanaman nagi Israel, may lalakong kan. Tama buksaro masa ni, may pit lalakong sampa. Rekos-kosa may Israel ara mas lalakong kaya, Israel puy-puy la. Ay, dahil kalaprong. Dan mali linarmas lalokong kan mesudut mimi sampa pun naral mata-mata mimi selinan space abe boy wenaral lalokong merekinta scientist kan oiral na magdai tep sang mongki puksaro masa ni makidai ka kita ni momon kot iral men lalokong lakan met metu miral lalokong lawar school law to iral ko sei poi la pagdai tep sang man maglam Ricardo kadalanane kadalanale yung trial masanin court. Wata kong trial pagdalan ka kuwa kaniya tayo ya supplement court kan kayo pagdalan ka kutan salatek la medal rin Christ. Makatay sirabaan poten kin watak ni trial puksarawigan akatay sirabaan utan salatek la. Katay sirabaan tan anki salatek ko o kowe o totok ni salatek pagdalan wewe kita masanin court masaniyo trial makatay pan. Wia niya tayo wia supplement court aramasagay ari insanogi watak masin in court pagkan salatekla ni melel toto pil solangin rawat lama-lama kan menta kasi nga kuya tama Christ wia pag Christ kalep makakuya one poron kau na Hebrew ko siya kau no tutuwa to rawat laka pilpan ko kulada kumal si tama karta ngeni saraw yo tutuwa to sito may akot pango kita la Ma melel may siya kuya to talk mo Christ kuya dituan tama kay solangan ko siya masanin court tuan may wewe ginan bukan John ay sakpayo sa kriyaw pen Christ may masan isa nan tawa sa memen me poso niya ba kuya to talk may kinuya ba bilabasang ay siya masan niya to kumay wan pero ni nanso wat kumay ba kuya to talk may kinuya labasang ta memen kitay bilan ki poson Kita bil poson Christ, makna sudah poson Christ sudah kami merawat. Karena tetanggan chorus, pen kau nak ketin masa ni mewa, kita pampil wiyata. Pagita pagingene sarau yo wiyata tak ketin, I me pampil wiya, yang kita lo wiyata tak letai. Hari, wewe kita masa ni court masa ni pagan kak saletek lau ko wiyang court tak. Israel, mesudah kami lele mekdal kakuyakan, mo itong court yang katik Israel leuran, tam megakaliga mo kiyay masan. Akatay Israel, tau lato mo, wiwi Israel puko. Me court gatin katkiyong Israel, wiyatar po ki Christ. Rimen kar ki ilay rabukat. Kosoy ki o koborobor ki masan in court, me maur o kabulbulwer o soter me ban kawela. I magdabang ko sa kiyok taban mamor kiyo wiya kop porki masanin court on katal porki court katin masanier and negier soto mekot panga kowela halegi posan ite magdabang ka kuya kamelele abang paitare try ma komo yamen mayang rong patak potet ranwet o komo men de kuar lang maran kaun Jesus Christ o kasamuyong inanamoy mo and wiyala am kaun o son komo akom itawin kapakap and lukwat kalanganin komoy man kaun Jesus ikamalele o poson totok bakom katin wiyata nilobuo pariyakit samalaro ikamalele me intamu makalagal bakom kakaretiyem nin lobuo Panye ta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat bangki tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur
komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komor. Sang ranwet o kokolate, solar ayong pengay, ap mekor sumaitong komuyer. Kalanganin komuy po'y kamelele, me ay tungol at, yang intindinan sapol mo puken komor. Kalanganin kupuren korusyen, kit momotso en Colonia Assembly of God, pinluklukete, koros, melel irailkan metungol ki ananen palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu payewisu, o atungol email, coloniaassembly@gmail.com, o at anson kautenkan, na kompilmen yang patengki to kautek, rasarawi kan dimenseng, klok eisek, pilni apengkan, nisoti klok su, kautekin kapakapen ananakan, o mepuli-pulikan pilikin uyarail, anson kautek klok isu nisotik nialemekan. Kalanganin kupromail korusyen.